Pemirsa melukat utawi nyuciang angge ring genah witning toya sani kemargiang oleh krama Hindune, katurang majeng sawetara sasur talian pemilet World Water Forum, Forum Air Dunia WWF kaping dase tanggal pelekutus kantos Selai Mei ring Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Punika taler Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ring selagalah rapat koordinasi persiapan WWF kaping dase ring Bali International Convention Center BCC Nusa Dua Badung sana kaketus saking kantor berita antara Sandiaga Uno Mausang sampun akeh moliang pengarsan indik melukat inucap. Dan yang wadarang pengarsan indik melukat angken ngawitin pemargin WWF kaping dase saninyan sanincap risampun viral nyanyi penyanyi Amerika Serikat user melukat miwah mawisata ring Bali pengawit Maret sani lintang. Dan melukat inucap ngerancing ring silih tunggil pendukung ring rahina ke pertama utawi pelekutus Mei ring sajoning pemargin forum sani memargi tigang warsa apisan. Melukat pinaka Dresta Bali sani maunteng nyuciang angges skala niskala sani kaaptiang sida mersihang sekancan male. Tios keanggen parikrama religi umat Hindu rauh mangkin melukat taler dados penaut wisata spiritual sani kasenengin wisatawan. Budaya lokal melukat ring WWF ring Bali dados silih tunggil pahan sani unik sani nyuguhang budaya lokal khas Bali sani mabinayan sareng penegara tiosan. Sadurungyane Indonesia kajudi dados tuan rumah WWF kaping dase ngelintangin sidang umum World Water Council WWC ring tanggal 19 Maret warsa kali-tali kali likur ring Dakar Senegal. Patitis ageng WWF ring Bali sani kaunggahang inggih punika Water for Said Prosperity kerauhin oleh satu siadase tiga negara World Water Forum pinaka paruman internasional sani nedunang pemangku kepentingan sektor sumber daya air ngawit saking pemerintah, parlemen, pemimpin politik, lembaga multilateral, politisi, akademisi, masyarakat sipil, angge usaha miwasan lianan. WWF kaping dase ngunggahang 6 subtema utama inggih punika ketahanan dan kesejahteraan air, air untuk manusia dan alam, pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, tata kelola kerjasama miwah hidrodiplomasi, pembiayaan air berkelanjutan, pengetahuan saha inovasi. KMB Bali Pos Nguningayang.